Na osmogodišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću nije dozvoljeno da posjeti Južnu pokrajinu. A kako je sam naglasio, dopis o zabrani koji dobio preko delegacije Evropske unije u Beogradu direktno je kršenje sporazuma o zvaničnim posjetama. O čitavom ovom slučaju, ali i o pomoći koju je Vlada Srbije namenila našem narodu na Kosmetu, danas razgovaramo upravo sa gospodinom Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Vi ćete svakako otići na Kosmet, je li tako? To je moj posao. Dakle, i prema sporazumu o zvaničnim posetama, ali i drugim sporazumima koji su dogovoreni u Briselu, jasno je da ja apsolutno imam prava da idem na Kosovo i Metohiju i to po pojednostavljenoj proceduri. Potrebno je samo da 24 časa unapred dam informaciju gde idem, da najavim svoju posetu i to je bukvalno sve. Znači, mi tom najavom ne tražimo nikakvo odobrenje od strane Prištine da bih posetio prostor Kosova i Metohije, pogotovo u srpske sredine gde živi naš narod, gde pomažemo naš narod i gde jednostavno po prirodi stvari kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ja treba da pomažem našem narodu i u ime Vlade Republike Srbije da budem prisutan dole sa našim ljudima, jer ako ja ne mogu da dođem na prostor Kosova i Metohije kao neko ko je glavni pregovarač u tehničkom delu dijaloga sa Prištinom, o čemu onda možemo da govorimo u dijalogu? Kakav je onda tek odnos prema Srbima dole na Kosovu i Metohiji? Vi ste zapravo htjeli da uputimo za osmogodišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma, htjeli ste da budete, nameravali da budete u Zvečanu, je li tako? I da dodelite stanove, 12, čije finansirala ih je Vlada Srbije i da posjetite u Gračanici Luku Dimitrijevića koji je pretučen od strane Albanaca. Upravo tako. I onda su vam rekli da ugrožavate bezbednost i javno zdravlje vašim dolaskom. Pritom ta ako sam je dobro razumela. Jeste, apsolutno ste dobro razumeli, zato što ta poseta je bila organizovana između ostalog u skladu i sa svim epidemiološkim merama, što znači da nema okupljanja, da svi nose maske, da bude potrebna distanca između ljudi. Sve smo to organizovali, pritom ja, kao i moj tim koji bi putovao sa mnom, je vakcinisan, revakcinisan. Mi ne možemo da predstavljamo nikakvu pretnju po naše ljude na Kosovu i Metohiji. Naprotiv. Kao što rekoste, ja sam u Zvečanu trebao da podelim 12 ključeva za 12 porodica. To je sada već 11. zgrada koju smo izgradili u proteklih godinu dana. Inače, do kraja godine planiramo izgradnju još 15 novih zgrada, 180 novih stanova. Mnogo je projekata koje realizujemo. Dakle, mi idemo na prostor Kosova i Metohije da gradimo, da stvaramo, da se borimo za bolju budućnost, a ne da postavljamo barijere kao što čini Priština. I nakon toga trebao sam da posetim tog mladića Luku Dimitrijevića, koji je ozbiljno bio povređen i to samo 50 metara od svoje kuće u Gračanici. Šetao je tom ulicom sa svojom devojkom, u jednom trenutku i seo na jednu klupicu tu u toj ulici da bi trojica Albanaca krenula na njega, psovala ga na albanskom i pretukla. Dakle, dečak, mladić ima ozbiljne povrede glave i hteo sam da ga posetim, ali i da uputim poruku našim Srbima na Kosovu i Metohiji, posebno u Gračanici, s obzirom da tih dana su bili i protesti naših ljudi koji jednostavno više ne mogu da izdrže tu vrstu terora koji se gotovo svakog dana dešava prema njima. Različiti incidenti skoro iz dana u dan se pojačavaju. Dakle, da uputim poruku mira, da kažem našim ljudima da ne nasedaju na provokacije, jer sve to što rade Albanci i taj, dakle, udarac prema tom mladiću u Gračanici koji je gotovo mogao da bude smrtonosan, pa sve do napada na dvojicu naših ljudi u severnom delu Kosovske Mitrovice, na dva mladića gde su dvojica Albanaca staklenom flašom pogodili jednog od dvojice mladića, nažalost, i takođe ga ozbiljno povredili. Na kraju je taj mladić završio u urgentnom centru ovde u Beogradu sa epinapadom zbog upravo tog udarca. I da ne pominjem i druge incidente kojih ima 33 samo za ovih par meseci. Da ne pominjem skrnavljenje i obijanje naših crkava, napade na naše manastire.
obijanje srpskih škola, evo poslednja škola u Obiliću, pa napad i obijanje naših ambulanti. Zamislite u trenutku kada se svi, ceo svet bore sa koronavirusom, kada su naši lekari pravi heroji, kada su upravo zdravstvene ustanove te koje treba da najviše čuvamo i u njih najviše ulažemo upravo da bi sačuvali zdravlje i dakle, život naših ljudi, Albanci napadaju naše ambulante. Videli smo pred kraj prošle godine da su jurili i lekare, tražili su vakcine na severu Kosova i Metohije. Hteli su, dakle, te vakcine koje su dolazile iz centralne Srbije bukvalno da stave na lomaču, kao da ne znam šta činimo, a upravo borimo se protiv korone i protiv pandemije. Apsolutno. I negde rebalansom budžeta, pričali smo o stanovima, ali prosto da dodamo i to da znaju ljudi da je odvojeno dodatnih 4 milijarde dinara za pomoć Kosmetu, odnosno narodu našem tamo, nekoliko kapitalnih projekata, plus jednokratna pomoć od 100 i 200 evra, ako sam dobro razumela. Tako je. Deja, to je mnogo važno i značajno pitanje, s obzirom da se vaša emisija posebno u srpskim sredinama gleda na Kosovu i Metohiji, da još jednom ponovimo kolika je finansijska pomoć Vlade Republike Srbije na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića upravo za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Šta to govori? Pa to govori da mi želimo da ulažemo u mir, u budućnost i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. 4 milijarde dinara rebalansom. Dakle, jedan deo se odnosi na finansijski paket pomoći jednokratno za svakog našeg čoveka u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, 200 evra za svakog nezaposlenog i po 100 evra za sve ostale. Za decu do 18 godina, za zaposlene i za penzionere. Dakle, jedna prosečna porodica, pogotovo na jugu Kosova i Metohije, sa ovim finansijskim paketom pomoći će uspeti da dobije otprilike između 500, 700 ili 800 evra, što nije mali novac i posebno će značiti Srbima južno od Ibra koji ipak malo teže žive u odnosu na Srbe severno od Ibra. Dakle, to su značajne stvari. Nikad na takav način nismo pomagali naš narod na Kosovu i Metohiji. A tek da ne govorim da ostatkom novca je predviđeno da se ide na izgradnju potpuno nove bolnice u Gračanici, koja će apsolutno da promeni sliku kliničko-bolničkog centra Prištine u Gračanici, gde gravitira skoro oko 60.000 ljudi iz Kosovskog Pomoravlja i iz Metohije i centralnog Kosova. Dakle, vrlo značajna, vrlo moderna bolnica koja će imati sve potrebne medicinske aparate i sve ono što je neophodno za lečenje naših ljudi, ali i Albanaca južno od Ibra. I najavljujemo veoma važan projekat rekonstrukcije kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, veoma značajan projekat takođe. Pored toga gradimo novu zgradu univerziteta gde će biti sedište rektorata i par fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. To će biti jedna velelepna zgrada. Ona će biti bukvalno simbol u Kosovskoj Mitrovici. Na to se čeka bukvalno više decenija. Gradimo nekoliko vrtića. Obezbedili smo sredstva i za pomoć u sanaciji od poplava i drugih šteta koje su nastale u centralnom Kosovu, u Pomoravlju i mnogo drugih projekata značajnih za naš narod na Kosovu i Metohiji. Pomoć u poljoprivredi, tu smo povećali budžet u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Pomoć malim i srednjim preduzećima i tu smo pojačali budžet u saradnji sa Ministarstvom privrede i još mnogo drugih stvari koje radimo za prostor Kosova i Metohije. To sve samo govori koliko država Srbija ulaže na prostor Kosova i Metohije, da tamo želimo, kao što još jednom rekoh, gradimo mir, želimo da opstanemo na Kosovu i Metohiji, želimo da u dijalogu pronađemo kompromisno rešenje, jer upravo sa svim ovim projektima i željom za dijalog mi pokazujemo kakav je naš odnos prema Kosovu i Metohiji. Ne kao što sam rekao, nikakve barijere, nikakvi napadi, nikakve laži, već naprotiv da gledamo u budućnost. A to što čini Priština sa svoje strane samo pokazuje da ne želi dijalog, da joj nije stalo do toga da se pronađe kompromisno rešenje, da joj nije stalo do toga da učestvuje u mini Šengenu i svim onim inicijativama koje pokreće predsjednik Aleksandar Vučić, jer samo ako imamo mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, ako sve ekonomije na Zapadnom Balkanu se normalno razvijaju, ako imamo radna mesta, ako dolaze
dolaze strane direktne investicije, mi možemo da vodimo računa i o budućnosti, da vodimo računa i o našem narodu, a na kraju krajeva i ovo je pokazatelj da nismo imali para u budžetu, da li bi mogli toliki novac da izdvojimo za prostor Kosova i Metohije i bit će ga i još više. A to je između ostalog omogućio i Briselski sporazum i dakle, pre neki dan smo obeležili 8 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Evo, sa današnjim danom prošlo je 2924 dana od kad je potpisan Briselski sporazum, a namerno pominjem ove dane jer želim da vam kažem da je toliko dana i od koliko se i krši Briselski sporazum od strane Prištine, s obzirom da je srpska strana, odnosno beogradska strana, sve ispunila u briselskom dijalogu, a Priština sa svoje strane nije ništa ispunila. Pre svega prvih 6 tačaka Briselskog sporazuma koje se odnose na formiranje zajednice srpske opštine, koje je srce Briselskog sporazuma, gde su svih 10 opština koje su formirane na severu, ne samo na severu, nego i južno, na Kosovu i Metohiji 4 na severu i 6 južno od Ibra, bile u zajednici srpskih opština, da možemo da ostvarujemo kolektivna prava. To je ono što je bilo neophodno da bi mogli da nastavimo dalje, da pregovaramo, da idemo u pravcu kompromisnog rešenja. Nažalost, Priština do dana današnjeg nije ispunila taj svoj deo koji je važan. Dakle, formiranje zajednice srpskih opština, posebna odgovornost zbog toga leži na Evropskoj uniji, koja je takođe stavila svoj potpis na taj sporazum, a vidite, prošlo je 8 godina. Mi hoćemo da razgovaramo, hoćemo da idemo u pravcu dijaloga, da pronalazimo rešenja koje su neophodna za bolji život i opstanak naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Na kraju krajeva, svih ovih 8 godina mi smo bili u mogućnosti, zahvaljujući između ostalog i dijalogu, da pritisak koji je postojao po pitanju Kosova i Metohije premestimo za briselski sto, da upravo predsjednik Aleksandar Vučić može da otvori drugi prostor, a to je bio prostor za razvoj Srbije, za ekonomiju, za nova radna mesta, za mnoge fabrike koje su otvorene, dakle, za strane direktne investicije. Danas smo kao država Srbija prvi po vakcinaciji u Evropi, prvi smo po rastu bruto društvenog proizvoda. Da li je neko mogao da zamisli te 2013. godine gde će se danas Srbija naći? Zato hoću i sledeće samo i time da završim. Danas je 2021. godina. Briselski sporazum je otvorio značajna vrata za pitanje kompromisa i pronalaženje rešenja za kosovski čvor te 2013. godine. Tada Srbija je počela polako da napreduje, da se razvija. Danas je 2021. godina. Mi smo u mnogo boljoj poziciji i u ekonomskom smislu, ali pitanje Kosova i Metohije smo ponovo aktualizovali na međunarodnoj sceni. Situacija sa Kosovom i Metohijom nimalo nije laka. Zapad nikada neće odustati od Kosova kao nezavisne države i to je ono što mi svi dobro znamo. Nalazimo se u teškoj poziciji, ali da pronalazimo kompromisna rešenja, da izađemo iz zamrznutog konflikta, da vidimo šta možemo da učinimo, da idemo napred, kako da pomognemo našim ljudima, kako da rešavamo probleme ovde na Balkanu. To je glavno i osnovno pitanje danas u 2021. godini i insistirat ćemo na svim tim važnim pitanjima. Nećemo dozvoliti da reagujemo ni pod kakvim pritiscima i pretnjama, na to ne pristajemo, ali ono što je važno, bez Beograda nema dogovora i to treba svima apsolutno da bude jasno ukoliko žele da dođe do rešenja koje treba da bude dobro za Srbe i Albance. Hvala vam i srećan put u našu južnu srpsku pokrajinu. Mi sada idemo